Good morning, my dear YouTube channel. So it's been a while since we had our moments, and yeah, I look very white today, and there isn't specifically a reason behind it, but I'm going to Paris with my friend, and I kind of look like I'm going to Greece because of this whole white thing, as I've heard that Paris is a pretty dirty city, but whatever, I had no other clean options, so this is what we're going for. So yeah, it's gonna be a very, very costly but a very, very fun week, I'm hoping. And there's yeah, this is the whole look. Yeah, on my way. Явлаа нэзлээ. Явлаа. Тэр одоо ингээд энэхийнхээ онгоцны буудлын дээр чек-инээ яг ямар гейт дээр очихоо хүлээгээд байж байна. I think it's gonna be announced in 1 минут. Тэгээд энэ сэтгэл ямар байна? Сайхан гоё. Өстэй. Зам зөндөө сад бишэл боловсон. Шээс шүрсэн мөчүүд байлаа. Хүлээж ийн онгоцоо хизээ хийх сайхан байна. Тэгээд онгоцны дараа сайхан унтэлж байна. Оо сайхан унтноо, 2 цаг сайхан унтж байгаа л. Тэ шөнө аясаа унтсан байгаа. Манай энд яаж унтсан бэ? Би 1:30-аас бэлгэж. 1:30-аас бэлгэж гисэн. Үгүй 2:30- гээд дууссан. Тэгээд тий жоо нэг сайн унтаагүй яах вэ? Тэгээ бутаа гой нүрэ будаад Одоо л ингэ сайхан. Асаа сайхан гисэн. Өглөөний царай гараал тий. Тэгээ онгоц болж байгаа юм. Нэгэн заггүй юм. Хүмүүс баярлж. 100 юм арахгүй хоо нэг. Тий за тэгээд тийжээгээд очиод бичлэгээ өргөжлүүлээ. Бид хоёр автобусаа хүлээн гэрээ жоохон Францис сурлаа. Ticket de métro. Тэгээд merci. No merci. Yes, баярлалаа гэх юм бол oui merci. Oui. Тэгээд өглөө нь bonjour, оройн bonsoir. Oui, au revoir. Это pretentious pricks шиг санагдчихлаа. За ямарсан. За бид хоёр галуу одоо бараг иш болохгүй. Гэтэ гадаа ер нь дайггүй нартай байгаа болохоор нөгөө Eiffel Tower-аа харцъя гэж бодоод тэгж нөө тэгээд yep. За. Je suis roulé non, c'est de la comédie. L'ouvrier plus vert, une autre danseur. Tu me changes un nom, pour te donner mon cœur. Que tu m'aimes encore. So yeah, just wanted to give a close-up look of the Eiffel Tower. Ah, it looks so pretty. Doesn't it? Okay. сайн байцгаана уу? Юм ярихгүй зүгээр ингэ хэлчихгүй. Юм ярихгүй гэж тэр чинь зүгээр юм.
хэсэгт нөгөө нэг юм ярьдаггүй хийдэж шүү. А тэгээ зүгээр ингээд хүүг гэж гараад орсон гэж юу? Тэгэл гараал ингэж мэгэл дунд нь явж байгаа. Дунд нь одоо. Тэгээд заримдаа ингээд зогсоож байгаа юм ярьдэн шүү дээ. Аха. Одоо тэгээд Өнөөдөр ингээд юм ууж чадах байгаа шүү. өнөөдөр төлөвлөгөө гэдэгтэй их тэрх үү? За. Ярээ. Ингээд шууд. Амирт бичим. Юу сая? Амирт бичим. Шууд юм ярьгээд хэлсэн юм тусгаад яг би ингээд өөрлөгөө камер харууллаа тий. За. Oh my god. За. За өнөөдөр гараад одоо нэг гоё кофе шоп ороод юу круассан авч идэх чинь. За. Тэгээ круассан авч идчихээд Луврын музей хаяг очиж үзээ. За. Тэгээ бас хайдын музей одоо Орсей гэдэг нэг тийм музей лээ. Тийш очиж үзье гэж бодож байгаа. Тэгээ бас нэг Шанелийн үзэсгэлэн дээр очиж үзье гэсэн сонирхолтой. Энд яхах гэдэггүй. Би тэр нөгөө Нотр-Дам руугаа л очичмаар байна. Тэгээ Нотр-Дам руугаа л очиж тэгээд Луврын музейг үзчихье. Тэгээ бас юугаа Айфла дахиад бас үзье. Холоос өөр яг зураг авах гэсэн юм очив. Би. За, окей. Bye bye. Одоо pastry shop гэдэг. Тэ? Pastry shop орчих. Одоо ярих юм уу? Манай энэ бүр зураглаач юм аа зураглаач. Тэгээс савчингууд урд хавар гараад зураг дараал. Зураглаач энэ юм аа. Тэрсээр гоё газар байна уу? Зүгээр ингээ годомч. Гэтэ яг хоо I feel pretty walking in it, kinda. Тэгтээ камерт орсон. I don't know. We're actually яг tourist хэлсэн сайт байна. Гадаа цагаар гоё байна. Ер нь нахад юм хөө. Yeah, anyways. Одоо юу мэдлээ because I'm so hungry. Нэг цаг болж байна. Одоо дандаа өсчихэд нэг цаг болж байна. Одоо хүртэл айтайхан ер нь юу ч хийдэг байна. Тэгэхээр very excited. Okay. See you soon. Day 3 шүү. Тэг ингээд уламжлал маягийн болчлоо. Өглөө болгон хотелийн толноос бичлэн. Тэгээд нэг тийм байна. Өчтөр би гинэ сэтгэл асуусан болохоор гинэ өнөөдөр надаас асуурай. Зүгээр ингээд. Анзаа. Ангиж сахам тий. За. Өнөөдөр яачих чаа. Лүүрийн үзээ татгшаага орно. Тэгээ өөрөөс нэг үсээ орно. Тэгээ явлаа. Тэгээд макароны. Тэгээд орой хувцаагүй ойлгочоод бит хоёр динер яваад тэгээд Парисынхаа нөгөө Eiffel Tower хайжууд ингээд зураг авах гэж ингээ гой санаа. Nice. Today outfit check. Би музей үзэж байхдаа comfortable харагддаг гэж мэдээ зүгээр шорт өмссөн байгаа. Манай яг нэг Чурсаа уу? Усаа юм байна. Манай нөгөө майлер үнийг За бид хоёр сая Луврын музейгээ үзчихээд одоо we're in Luxembourg Garden. And people are just chilling, talking about life, reading newspapers, some drinking some wine, some just reading books, some dressed really nice and some dressed really casual.
It's just whatever people are feeling. And we have Gigene here. За, сэтгэл ямар байна? Өнөөдөр ямар өнгөрөв? Музейн их гайхшилж чадлаа. Ялангуяа таацсан дээр зурсан зургууд үнэхээр амарлаа. Манайхаас харсан. Тэгээ бас дахиад нэг юм куб хүч буй хүнжиг нэг юм хүнчиг юм хүүхдийн хичиг өмсөж байгаа. Нэг poison утас нэг хичиг өмсөд амьдруулж байгаа нэг тийм хөшөөрсөн. Юм болгоно гэдэг юм байна. За, Gigene бол нэг. Тэгээд би Ловри музейгээсээ сүлээдээ. Тэгээд би юугаа үзүүлээ? Посткартнуудаа үзүүлээ. Тэгээд өнөөдөр одоо эндээ сайхан жоохон суугаад чийлэрчээд гэртээ очоод жоохон юм идчихэд тэгээд Eiffel Tower-ийн хажуу зураг авахлаа. Тэгээд нөгөө юмных нэр нь юу вэ? Arc de Sanjunugi. Gigene? За сансан. Чи санаж байна уу? Санаж. Gigene хэлчихлээ. Би санахгүй байна уу? За манай Gigene санаж байгаа. Манай нэг хамгийн их очиж үзсэн байгаа газар. Амар одоо тийм хавцсан биш. За тэгээд би юу яасан поструу дараалаа. Инэн. Тэгээд инэн. Тэгээд энэ сар салцсан. Тэгээд that's it for now, and Gigene and me are gonna join you soon after our food break. That's Oh, artar зирч. Oh, стага ирч. Тэр photo shooting хийх гээд Хийсэн. Eiffel Tower хаачих. I see. Манай Eiffel Tower харагдаж. Тэр сая яг нэг спотоос зураг авахлаа. Тэгээ одоо арай нэг өөр спотоос зураг авах байна. Pretty excited. And it's like 9 here, but it's so warm and the sun hasn't even set yet, so that's a really nice aspect of Paris that we're admiring. Yes. Okay then. Yeah. We're off. Bye. We are the ones to make better Ингээд нэг сүм заяа. Орчих юм бах та. Амсан гоо газар ирчлээ би. За. Би орох гэж үзээд гэхдээ бүтлгүүтэх юм бол тэгээд whatever. Just got out of the church. I'll tell you a story time in a bit, but I'm hearing this music, so I want to follow it. I think it's Ed Sheeran. I don't know. Where is the music coming from? Let's go to the good guitarist guy that was below. I think, oh, where am I going? I think I'm going somewhere. I don't know where I'm going to.
just follow the way. And I think we're gonna get somewhere. Зурд амаа дагаал юу? Миний юм дээр очихгүй шүү. Би ингэ алхаж. Зүгээр би гэдгийг харуулах гэсэн. Тийм. I'm thinking that I need to keep saying that thing. You follow this weird hallway to get somewhere, and then you die. Okay. I'll turn on the camera. Okay, so I think the purpose was to see Paris from the drum above. So I just paid €7 to get the tickets, and now I'm going upstairs to somewhere. My legs fucking hurt so bad. I'm so tired. But like, okay, I think the view is gonna be beautiful, so it shouldn't really matter that much. And I'll show you when I get there. 236 stairs before we go. It's a lot of stairs, okay. Bye. You can see the ripples out from here. Oh, so worth 300 steps upward. Okay. Yes. Hello. And I still can't freaking believe that I went into a church with this kind of outfit, because like it was clearly. Why am I going upstairs again? Should I be going upstairs? Is this the right direction? I think so. Okay, so my story is, this is how I looked like when I entered the church, and I clearly stated that. Please wear appropriate clothing when you enter the church, and this is the outfit that I went for. I did not know that I was going to church today, honestly. So it's not my fault, kinda. And a guy freaking called me like hentai something, and I went into the church looking like that, but it's not my fault. I look so pretty. Oh my god, I think I'm gonna miss this city. It was pretty nice to us, although there were some moments where people did questionable stuff to us, but mostly they're really, really nice. Said I remember when we used to see and little man garden. I'm just enjoying my cheesecake before food. It's gotten a little bit mushy, but it's fine. It's very good. And you can see the church from here. So I was like, yeah, I should try to capture these beautiful moments, because these are all moments, and these moments will pass away, just like anything in life. Yeah, it's just me being deep and philosophical. I'm just gonna finish my cheesecake. I'm gonna go to the place where I'm supposed to meet my friend. So, see you next time. It looks so pretty. Okay. Okay. Bye bye. 자, day 5. Аюугаа чумлгаа хэлчихсэн юм би. Үгүй day 4 билүү? Day 5 юм үстэй тий. 4 билүү? 4 хүн билүү? За, day 5. Тэгээд тийм нэг лог, миний лог, тэгээд иймэрхүү одоо бит хоёр 3 юм өрн үзнэ. Гэтэ баттай бол яг нэг юм үзнэ. Нөгөө хоёрт нь очрлоод амжилт олол олон болохгүй л болохгүй. Гэхдээ үгүй тийм л дээ. Нөгөө юмнийхаа билетийг бүр авсан шүү дээ. Чөлөөллийнхаа. Баяртай. Үзэгчид минь. Okay, so Gigene and I are separated. Do you think this is the correct tree? Probably, right? Okay. Back to the topic. Gigene and I were separated because we were planning on first visiting the Versailles Palace, and then we wanted to go to the Museum of Orsay, that is home to big names, including Van Gogh and others that I feel ashamed that I don't remember. Picasso,
these two were like at the top on the top of the list. And because like the line for Versailles was so long, I was like, okay, there's no way I'm waiting for that. I'd rather visit the Orsay Museum, even though I know that I'm also gonna line up for that shit for God knows how long. But yeah, I think I'm more interested in seeing art exhibitions and art than like arcs of palaces. But like it looked like a very beautiful place. But now like I'm sitting on a train waiting for it to move so I can go back to Paris. Yeah, that's the plan. And outfit of the day, dress. Nothing in particular. I have my bag. My bag was actually the one that I got from Louvre. My bag was actually complimented twice. Ингээд security guard ингээд би чиний түүхий чи шалгах юм болгоо гэж хэлсэн байхгүй. Тэгэхээр би яна ингээд би ингээд дотор баг яна би юм болгоолчлаа энэ төр гэж бодож байсан байхгүй. Тэгснээ ингээд түүхий чи ингээд шалгах биш ингээд миний түүхийг заасан гоо. Oh, Mona Lisa, did you get it from Louvre? It's very pretty. Гэсэн чи би за баярлаа гэсэндээ. Тийм. Hello. So this is the editor Andy coming in. And yeah, I realized that I did not do any proper closing for the video, so this is like the proper ending. It's like, I don't know, it's been like almost 2 weeks since I've returned from the trip, but yeah, this is the closing. It was great and all, as you've witnessed for I don't know how many minutes, but yeah, bye. Please subscribe if you've watched. That's so cringe, but yeah, please subscribe if you've watched until like this part, and bye.